And then St. Philip's, yes. Thank you so. Huyo gavana ameshatia sahihi. Makofi. Dispensary kuko na our children in our various schools in Kirinyaga County. A clap for our governor and our government for that good work. Umuthi tukukite kubeana basari na basari ria turaheana umuthi ni ria koretwo inene muno kuma riria twambiririe thirikari ino ya Kirinyaga. Umuthi ni twabeana basari ya shilingi milioni 110 na ciana iria turatethia mwaka uyu ni ciana 40,000. 32,000 na ere marakorwo ni ciana cia secondary school na 8,000 ni ciana cia university kana kuria twetaga tertiary colleges na polytechnics. Twaritie ta thirikari ya Kirinyaga twina county assembly tukanyitanira na tukauga mwaka uyu turenda kuruta wira na turacokeria Ngai ngatho muno nindu ni atwigite na gatuve binya ucio wa gukorwo ni turabota kuruta nia wira na gutethania na turoga ni miracle nene muno nindu wa turoraba ona ndungitikia kana ni Kirinyaga iria twonaga mwaka uyu ukoretwo thirite. Koguo mwaka uyu turaboya tukorwo na mwaka mwega, ciana citu ithome na tukorwo na maundu ma covid namo ni turabota kuburana namo. Turabeana mask 140 gwi ciana citu cia ECDs na kwina matangi wa gukorwo magithiurukio ni ma MCAs na mask icio gwi cukuru-ini icio citu cia ECD niguo tubote kumatethereria nindu wa uboro wa covid.